Hello mi pite ho idam so ke hinam kumhlung ke ya e hin pui hoyova ha chungnung pathen ithangwa ove tuni hi tukum kum sang ni le som ni le nga adinga ni khozo na pen ahitan kumhlung hela gente na ha satna nop ni dani tam ta ho zo se akona e hin pui hoyova le e pui gal kayova pathen chu avel velin thangwa na ipeve mi kon khat dinga chu kanani hlisoni helole thina manna an umjong le kele ka insung mi te adinga wang ki pakum a hi in ade sana ke dinga tukum mahin tukum sunga hin phatheina tam ta simzo lo ka changin lol hin le pachan na kane in hize in pathen ka thangba in he hin khu ho hi ka gelin a hi le masang la ya chun pile pu akum tam ta ta te ho kum som si sum som gi ho bo hi thi amang dinga anaki gel ze in ahin la tu a hi khanguzong alam dang tan thi na man na zong hi khangdong hoi lai lai thisan phul lai lai hilole naute ho neu cha cha ho thinan koima adim tapon hin khozong alam dang tan hi za in ka gelin a hi le tu kum hi hung ki chai le jing ni kho hung wa le kum tha la tha ni kho tha ki modi a hi ta in ke dinga kum tha ka resolutions a hi le thil pha ha bola bol di ti hi a hi in hi ze chun inam khan ko panpi ngai te panpi ten foundation khat loi le pai ho to ka hin gongovin hi china hi charity building inam sungowa again the ha sa nelo chalo ho ailo le me thai chaga gen the ho ki thopi na ding ti a hi in kahin bol panwin a hi le ka tha nom the zengin kahin khulung ke hi selfish ta ke ma dinga bu anahing ipi ki bolle ki ka phat chom di ham sumizat kamu di ham hello aile kamin thang di ham ti bo a hin like ka hung ki gelin a hi le when I start living my life for others mi ki pana ding kahin bola nei lo gen the ho kan ki thopia konin kain khwa ki pana hata in kanin lunglai na acham kimin I feel like life is worth living his achun chi foundation helwale chi group ki hin gong hi khangtha ke tabanga nunga go thang khangdong ho athahat lai ho achi na athep na helole abol theina a house na thilpha bol na charity pangnom uma hele bizo se welcome a hi in ke banga ikigel thawa 2026 kum tha hi thilpha bol na dinga mangnom uma hele hichi inam khan kho panpi ngai te panpi na group ma hi hungzau theyo a hi kumhlung ke ya e hin chingwale e pui hoi wa pathen I thangwa win na bon chawin happy new year wish rong ka hin bol no movin azi chu jingkho hungwa le kum tha tha hiding hi ta ze in hin khulu ya achi sa isu hil ibol hil na ho ki ngai da moitin malama zo khat le khat ki to so to tin ki sei se ki mithi ahilawa hele ki mu phon ho pai thawitin lungkhat le takhat kisan leng kho mutin ki thu kho mutin thil pha bolotin malama ikine piu le igal dot zingo gamtum separate administration kukilen imu taka awin ha pangin pangu hite chuzong le ka youtube family ho ka subscriber ho chunga ki pa thu ka hin sain youtuber kong hi na youtube ka hin bol pa na hi kanung bet le kunga lang ana hi ta in tuni chan gi han hin support nova nang ho ngai lut ka chanjala hi chan ka pha hi in nang ho zo se chunga jong ki pa thu ka sain please continue to support me ang hlong ding ni khole phat te hot ting jong le nang ho ning ki thopi ki na wen lang ko hi talk show ki bole ko hi interview ki bole phadi ham zat le na ma dinga khan to na le ma chaw na sei do ding ham I ta bang question ki dong le ave mi pi hon phat chom pi di ham ti ho jong head le suggestion hin pe ji utin tu ni ge an hin support now hin ki thopi now na chung chewa se zo lo ki pa thu ka hin sein pathenin ibon chawin phathe e bo hen lang e pi jing taw hen ka ki pa